Oria no bo oinyeretie abunge ba ombo kuromba tukuja ukuriungira. I think a member of parliament abati kuringira president dimo amwira ndi nachore bako mapastors zanga nona itokwenda kuja gukethia na given that the level of president ari ateremo ko hostia na anto magana atantatu nyati mode no hosti magana atantatu ngombe mo na muchere jongana nona ngoria unte wetikia gintu kiwi kiari wothi nyakuwa mbere antu. Yes, it is something in when you're meeting end of state. Yes, the president. It was not a statement yabati kuma mmoja MP. Ngoria dere bona Timothy. Mutongire wa Nthiguru William Samoei Ruto nonekene antu bara bamukosoaga muno nonekete akibareta akwa thirikari we bamwaka banengira nyatonya to thirikari bamwaka banengira tonya nyato mugutwika ma ambassadors ngoria atire uguri ta Timothy Kithinji Ruto akauga thaiji ndakera ni kumbithukira muno menengere kanya thirikari-ini wetikire gucoka kairi rutero rwa Kenya Kwanza twa thirikari oni came my own character. Yes. Pambere mainduira guntu bethorandi suppressed. Tena uge. Wajaire. Oni ntebaruga gintu biande ono. Yes. Nonto indomba murungu na mpapio ntete in a position of embarrassment. Yes. Na inyanto baraponde bagwita koruto. Utikyo bageni ni important. Wambero ikara kumieri iri ukabuto. Inyawe ngo inyambere omenyo bichi murango yumaira na aje byo gutakyo inde no buterwe. Na ndi nyakaria waiza za young person tetikiria gwita naoni. Ugeto teta. No ntunaru okeja kwa CS. Na me yake kwa. Nkabuto after 1.5 years. Yes. Niyo te mtu mpande kakaire kenye. No ntunatere to the highest level. Na ndi nyanto abo okira. How can you calm down? Kwena inya. Oni ntenda. Oni anchi yake. Ankuranye na antu. Yes. Aba amenye. Na nte quick. Ndo mpa uongozi. Ona ikubwa. Pampe. I have a lot of ideas. Che gutethia miru. Na mantu ja haraka kenda tumba gukumuva haraka no dunia nerita haraka. Lakini mantu ja gintu gya kugererwo ou ngererwe mbitenga itethie oni nte muamba oni nyankona interview thirikari oni ntenda interview Anthony no ntu bonde barabaia tora bagwiritwe. Yes. Bona baina thina ciao. So utikyo gikuretwa ujukitio interview mwingi weka gwaku. Utikyo kuona. Yes. Koga atigatu no endere gwita maguru ya batu na gwitithio ngarire gwitithia wikite interview Anthony nyomba. So uteaja oni ukambetera ni time soon thirikari ni ibwega bwana Timonkori atire vision yaku kiri antu bamero ni onto no guchwa gitiga senatary vision ile kwina yo kiri akariba county ya Meru vision ile ndio oni kiri akariba Meru. Yes. Ikona these devolved functions ikeja fully no ntunande oni mburagia kethea cibitari bukareterwa the budget iteretwa nokona bureterwa cukuru budget cha cukuru iteretwa. Yes. Bureterwa cukuru TSC iteretwa nokona nandi baruga cha nyamwera no ukeja kwithirwa kwi involved baruga inyokeja kwithirwa to the worst na ala chibati kuma ikingabana ino ntuga ritwa his excellency. Yes. No president yo Meru. So ro bati kwithirwa ina baruga cha TSC cha kuandika anto ETSC Meru department. Anto bageta nao na baga qualify. Yes. Alafu uwaandikiri baruga igo kamatwa no na chirekirwa rekondi ni ateri igo kamatwa ni MP bageta ero kwa MP nja ejira nichema nione kuparindi. In fact one of the ways ya kudhiria Nthiguru igwita njire ubetite baruga ya kuandika mtu ikejira ki MP ageta kwejana. So ngavana na twikire gintu kyotheri kwina duplicated responsibilities. Yes. Chukuru chia county nindivuvo na budget ya chukuru indivuvo. Yes. Inya university nindivuvo
Yes. Kenda tumenye ikamanenjwo atia. Nukuona chukuru antu bambaire university jere Embu. Bamembaire kenda akaribe Embu bagwirwa na baimbeire chukuru yao na Ebwa. Lakini nande nukuona mutaratara jojo athira. Yes. Ukona university ikirema kwendera. Nontu antu barabara batina dream ni. Yes. So nikira kwenda icheria indete sheria chumba ko most of the things she devolved on devolve health with its budgets. Ukandivuvu nusu ompe chibitari alafu mbeja enkwere ncho ompe mbeja chia kuthithia chibitari ira tigabore karanio. Nontu gateka nande tu ya Meru ito igirwe ngavana akiromba ate the president. Yes. Na involved function. Iko maanisha president aina owned over the budget ye the county. Kuthithia chibitari ya county. Which is not supposed to be governor constitution ni itere munene governor MP o baromba ya president into. Iruto chokete manto jo jaraja moyo. Utari ukaromba ya president into. Yes. Biari vindi vobwe governor ikirwe budgeti iterita through treasury. Na eta through budgeting process. Yes. Leo kena into beyond the biomba kuina ki county. Governor thirwe na ambecha chionde. Leo na the county assembly ewe nontu bonde nande bari ina setup ya kubangira Meru na into tibibia kubanga Meru. Babange Meru. So president yatebatinya kweja waka thoko. Hapana. Ibati kwedwa involved function ngavana no bati waka thoko. La ati ngavana CS nini CC or health no but or nini or mandat trade no bati waka thoko Yes. The president si wenji Meru ibati kodidwa president ibati kodidwa mewas ba anda CC o siwari na interview na ukeja gwito au bantu ya komba ku move because the president cannot be everywhere. President yatomba kwithirwa ari all over in the country. Ndio the standard baugete atire itaka ndigure Kenya tukuthondeka autocrat no gutikania migambe u. Yes, ingwitikania menya president kwenda kwana ndio ule mbele ni president yaturero maru mpake na constitution. In fact, I am 1000% sure President Ruto is not following Kenyan constitution. Ugeba mwisho tokithiri pore ko bana timu. Ankwenda kwira Meru. Batwe young people itokweja. Na tu ina ideas. Bato ekanya tuto batethie tuyana bayi baba tuthomithirie ibo batwirete ibuka thome bwije na ndi turejere na young generation we are ready to take over the mantle. Yes. Baba ni nturi baitagara bedro bakuna at least leaders a few kenda bomba gutetheria Meru County. Na ukateka ki most of the tribes na binambi political formations. Yes. By na so many young people. So ikubateria ukethirwa inya Meru County as a whole. Itite una tutikuwe inya kindigika kwena thina. In fact kindiki has to be one of us. Has to be one of us for him to be deputy president in the coming 2027. Ethro atina atwi it don't be mission impossible. No kuga Raila omba kuleta the whole of Nyanza. Ajokero atijo ki deputy president. Agana enkero. Exactly. So now kona tweterete na we karaoke thakara kina menya daiko ntago kwambira njirera ithitha kwa nkoma ithero ya rami ira ithitha kwa wathani ithero ina marima kona uchegerete na twita na no. Thank you bwana timu. Ibwega sana. Wega timu gwakire ngija go muthikiria ona kanyaga guthikiria rukiro twina bwana timu thia tukamuchwa kairi kenda thina mbere